Ka Jingpen Shai u Chief Executive Member uba Winston Tony Lingdo halor ke jingkeno yaki kerdop uba Winston Tony Lingdo ula juba bahalor ke jingkeno Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala bakiladon buon ki ATM hasurok ke bataush ki kerdop lum khajna bean hadin bawan ka Executive Committee ke batmai uni UCEM ulalan ke jingkeno bagulong bah ke jingpet jungu hakat tenat trade kilala mantek lakam shibo ni kejung mi bean ki kerdop lum khajna uli tu bagi kerdop kelahir nak arpulai arp south li syatang katway nak artli menta ula pensyai bagi mendai ki kerdop thamai hendrai ki dai ki belarem ki berang bishar banbu tangai ki jaka ki bedai hok mantek lakam ya kejing laj bean ka khajna jong ka council ula kentu yu ba Vincent H. Pala ban ajing pensyai dak besyai hakano kanong rem bu keno nomor UCEM usngo bom ya ha bagi keno jong presiden ke MPCC kajing keno kajong iba naduk bon mangi gila long ki ATM ngate ngam long awe dia kata namar kajing pet kejongan wa fitip nga walang di CM makna ngabat ke EM trade po district ngabat ke trade po district council de ngasutu bit bangila la bante lakam shibun tili gigiet na ki arpulai tili gigiet ngidang operate mentatang shipo khatway tili gigiet de kumnu ila ban ong bangi ngila pan kalalong ATM de kata kajing pensyai ngasudi ban ong yapi kum gila pathai kubor basubali pan lepan kajing pensyai ni marham don e ban comment so kata Rei ong pat bakila mi ki mi khambun pat kita gigiet ha kapor ba disensyar ka PPP pak ke HDC dia nujor mobi ha kapor ka ba kidon kini ki pelare kidon hadu arpulai ap south li gigiet mentang idon tang khatway khat art li gigiet tetap kita akan numbers bila susui kanu kedor ngin penbun mangi lesi ibaklai gigiet jong CM lesi ibaklai gigiet jong forest amal ku maflatif ina do bangila wan chinti bangi ka forest ngila sim department di akabide ka trade ka revenue ka tang kenjat li gigiet di bangirang operate do mantaro hoy kumbang ong na kapor sa kapor bani snowday bandai banbu ya gigiet kimdai gigiet sa thamai mo ngakwa ban biang kata kini gigiet sa bangi bu mengi kini gigiet sa paladon rupa la bun tli gisnam ngi shupet ya ka feasibility ka joki ka location ka baki kidon ladangi snowday banbu iki ngibu ladangi snowday banbu iweng no di kita kadi ke mga alek na kapor sa kapor di nga nasong lingo abang ai ka tuga headlines na kapatyo ban puli ka tuga entire statement ka ba EEI takara nga ong bengi fisa isin ka ba filit panjik pechay na i ba ai ka tuga statement kin naman man kaliang ka jongate kat ka bangila na kaliang ka jongi gilayo mante lakam ni ka tuga jik ka bangi kendo di ban chukeno ba mangi ka PPP ka penkala ATM te kata tengam so ya dalilai ru em takara nga ong be fisa isin nga ban biang kani subhali panjik pechay ni hakano nongrim ila ban ong kata bat balebi ong kata ru ai bagi pai ba kin chai nang ni sya khamat namar nakaliang ka jonga khamle kata bat kum ba pitip ina ki por ke bangila ada penchai limba ki RTI ke bangila file ki RTI activist labun ina ada penchai ki taru tamba ki gates ki bangidon kam banbu gin bu yaki tang pada yimnum penbon babon kini ki snam ki bala adab in bu yaki gates ha ki jaka ki bangi snowday banbu namar bakali ki jes ka revenue kalabun syaba pala ka baidai ba ka district council khasil district council